Ndabasuhuje kandi nongeye kubifuriza kugira impagarike n'ubugingo, twizere ko mumeze neza kandi mukomeje kugubwa neza. Hanyuma rero turi muri iki gitondo cya tariki ya 21 ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2025. Mungemere twihute dukomoze kuri aya makuru aremereye, ariko kandi noneho ndagira ngo tugaruke ku makuru arebana n'u Rwanda twihuse cyane, turebera hamwe ibyo ibizindutse bivugwa hano ku butaka bw'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Louise Mushikiwabo ni umunyabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa Francophonie, yavuze ko atemeranya n'ababona ko inzira y'ibihano ku bihugu bitatu bya Afurika byikuye muri Francophonie yaba ari inzira nziza. Mu kiganiro ya High TV5 Monde, Louise Mushikiwabo yagize ati sinemeranya no kuba inzira yo guhana ariyo nzira nziza, ntabwo nshyigikiye ibi bihano keretse gusa iyo aba ibihano byabo bifite icyo bihindura, ariko mu gihe bidafite icyo bihindura ntago nemeranwa n'abavuga ko ibihano bifite icyo byahindura. Aya magambo ashatse kuvuga iki? Ndagira ngo munyemerere twihute dukomoze kuri iyi nkuru, by'umwihariko muraza kumenya icyo Louise Mushikiwabo yashatse kuvuga. Icyo nakubwira cyo nuko kugeza uyu munsi wa none rukomeje kwambikana. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba kuri ubu ari kubarizwa mu Rwanda, ahari mu ruzinduko rw'akazi. Ni urugendo rwe kandi rwari rumaze iminsi runogwanogwa. Kuri ubu hakaba hari kuvugwa byinshi bitandukanye byamuzanye mu Rwanda. Akaba kandi agomba guhura na perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akaba na onkere wiwe nk'uko akunda kubivuga, bakaganira ku ngingo nyinshi zitandukanye. N'ibiki biri kuvugwa biraza kuganirwaho hagati y'impande zombi. Icyambere nababwira nuko ingabo z'u Rwanda n'iza Uganda, amakuru hari nuko haba hari kubaho ibiganiro byo kugira ngo habeho imikoranire, hanyuma uzajya bateye Uganda bateye n'u Rwanda, uteye u Rwanda banateye Uganda. Ni ikintu navuga ko gikomeye cyane. Donc ni nk'amasezerano yenda kumera nk'ay'u Rwanda ruheruka kugirana na Ethiopia mu bya gisirikare, ariko none aya Uganda n'u Rwanda yo akaba afite ubukana kurushaho. Turazisobanukirwa, turebera hamwe uko byose bikomeje kwitwara. Turi kuvuga ibingibi mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kwambikana. Perezida Felix Antoine Tshisekedi biravuga ko yaba yahawe izindi drone z'intambara ziturutse mu gihugu cy'Ububiligi. Izi ngizi zikaba zije kumufasha guhashya no kurwanya AFCM 23, abaturage barwanira uburenganzira bwabo. Nayo turayigarukaho tubabwira uko byitwaye. Ndaza kubabwira ko hano mu Rwanda mu karere ka Nyanza musore rwose yakubise inkumi bapfa amazi. Ibyo byabereye muhe murenge agana he, ntandaro ni yihe? Kurikira ikiganiro uraza gusobanukirwa akaruko kandi ka twibete tubanze dutumike twumva ubutumwa bw'abadutumye, ubundi tugaruke turambura ibyo byose. Ese nawe ujya wibaza aho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo gusiragira, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge, namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva n'ikame cyangwa se bayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Kuba afite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHL tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0782329392. Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye. Sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Nyuma yo gutumikira abadutumye, reka duhere kuri inkuru by'umwihariko irebana na Madamu Louise Mushikiwabo, ni umunyabanga mukuru wa Francophonie cyangwa se w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, wavuze n'ubundi ko atemera inzira y'ibihano ku bihugu bitatu bya Afurika byikuye muri Francophonie cyangwa se muri bihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa. Ni mu kiganiro yaraye agiranye n'igitangazamakuru TV5 Monde, Louise Mushikiwabo yagize ati sinemeranya no kuba
niba inzira yo guhana ariyo nziza, ati ntabwo nshyigikiye ibihano keretse igihe gusa byaba bifite icyo byahindura. Ibihugu bitatu byo muri Afurika y'Iburengerazuba birimo Mali, Burkina Faso na Niger byatangaje ko byikuye muri Francophonie cyangwa se mu muryango w'ibihugu bikoresha ururimi rw'igifaransa, bikawushinja kubogama kurenza uko byakabaye biba netre, byo bikabogama. Iyi Francophonie kandi ku munsi wo kuwa kane hari tariki ya 24 ku munsi w'ejo Werurwe 2025 bizihije imyaka 55 bamaze babayeho. Ubwo n'uyu muryango wizihije imyaka 55 maze ibayeho, dore ko washinzwe kuri iyi tariki mu mwaka w'1970 hari ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu nibwo washinzwe. Louise Mushikiwabo avuga ko nyuma yuko umuryango ayoboye uhagaritse biriya abihugu, asanga ari ngombwa kwicarana nabyo hakareba uko byakomorerwa nkuko byagenze ku bihugu birimo nka Guinea Conakry ndetse n'ibindi. Abasesengura ibirebana n'ibi bihugu birozwa muri Francophonie by'umwihariko bikoresha ururimi rw'igifaransa bavuga yuko Francophonie ikoreshwa nk'igikoresho cya politike, bagashinja Ubufaransa kuba aribwo bukoresha bagamije inyungu zabo runaka. Babihera ku kuba ibyabaye muri Burkina Faso, Mali na Niger. Ibihugu kandi bikavuga ko byakoze ihuriro byise Alliance d'État du Sahel, bisa nka coup d'État zabaye muri Gabon, Guinea Conakry, ariko ngo ntabwo byakiriye kimwe Ubufaransa bitewe n'inyungu bufite muri buri gihugu. Ntabwo byakiriwe neza n'Ubufaransa kubera bafite inyungu muri buri gihugu, birumvikana. Ibi byose rero Louise Mushikiwabo asobanura ko atemeranya no kuba ibindi bihugu bisigaye byifuza kuba byafatira ibihano, ubwo ni Mali, Niger ndetse na Burkina Faso, bamaze kuba bikura muri Francophonie. Wakavuga ati ntagaruko byakabaye bigenda. Louise Mushikiwabo kandi muri iki kiganiro na TV5 Monde yongeye gushimangira ko ibibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabyo hadakwiye kwihutira gufata ibihano, ahubwo hakwiye gushakishwa undi muturambye binyuze mu nzira za diplomasi, ndetse hakagira igikorwa kugira ngo impande zombi zihanganye zumvikanishwe, hanyuma intambara ibe yahagarara muri rusange. Mu gihe bidakozwe, amakuru akomeza kujya ahagaragara asobanura neza ko hari gushakishwa imbaraga zikomeye cyane mu rwego rwo kugira ngo yaba ubutegetsi bw'Kinshasa ndetse na M23 bibe byakicara ku meza byumvikane. Iyi nkuru nubwo yahita itujyana ku birebana n'ubutumire twaraye tubabwiye bwaturutse kuri Emile wa Katari ahereza M23, ni AFC M23 yakiriye ubutumire buvuye ku mwami wa Katari nyiri cyubahiro Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani bwo gusura Doha bakaganira ku bibazo biri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubutumire kandi bukaba bivugwa ko bwakiriwe neza n'ubuyobozi bw'iri huriro Alliance Fleuve Congo. Amakuru akaba agaragaza yuko isa n'isaha dushobora kubona ifoto yagiye hanze igaragaza delegation yaturutse hariya hano Igoma ya M23 ndetse n'indi yaturutse Kinshasa zikajya guhurira Doha muri Katari mu rwego rw'ibiganiro. Ibi kandi bikaba bivuga yuko nka Angola nk'umuhuza bishobora kuba byarabababaje, ariko benshi bakibabaza bati imyaka irashize muri abahuza ntimurabishobora, Katari nimba bishoboye nibikore. Kandi nguko rero ubwo nuko bikomeza kugenda byitwara byose uko byakabaye. Mushikiwabo rero aho naho yagaragaje ibyo atekereza ku bibera muri Kongo, aho u Rwanda rushinjwa kugira uruhare rufatika mu mirwano ndetse no gufasha M23, nubwo u Rwanda rwagiye rubitera utwatsi mu bihe bitandukanye rugaragaza ko ntaho ruhuriye n'ibyo bikorwa kandi rushinjwa. Reka duhindure twerekeze kuri, kuko muri Kongo wenda turaza kugarukaho, duhindure twerekeze kuri inkuru ivuga ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda ni General Muhoozi Kainerugaba ku masaha y'umugoroba hari ku munsi w'ejo tariki ya 20 nibwo yarageze mu Rwanda mu ruzinduko rw'akazi. Urugendo rwe rero rukaba rwari rumaze iminsi ruvugwa. General Muhoozi rero umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni ndetse akaba n'inshuti ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame, akunze no kumwita oncle wiwe, yageze ku kibuga cy'indege yakirwa n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Ikinyamakuru Kampala Post kivuga ko General Muhoozi agomba kugirana ibiganiro
ibiganiro n'abayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu ngabo z'u Rwanda ndetse akanabonana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Nk'itangazamakuru rero hari hano hahita hazaho task yo kureba ngo ni ibiki bagomba kuganiraho, ni ibiki byo kuganirwaho, ese byose byitwaye gute. Ndagira ngo dusubize ibihe inyuma. Muhozi kugeza uyu munsi wa none birasa nkaho perezida Yoweri Kaguta Museveni birebana n'umubano w'u Rwanda na Uganda yabyeguriye uyu muhungu we General Muhozi Kainerugaba. Muhozi ibisa nkaho umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda wose uri ku mutwe, kuko yagiye agaragaza byinshi, akora ibikorwa byinshi bitandukanye byongera gushimangira uko uyu mubano wifashe ndetse n'intambwe ikomeye cyane ikomeje guterwa. Ni General Muhozi Kainerugaba mu bitandukanye wagiye atangaza ndetse anagaragaza ko yishimiye kuba inshuti y'u Rwanda, ndetse ngira ngo murabizi n'igihe bitagendaga neza, ni umwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu rwego rwo kuzahura umubano w'u Rwanda n'igihugu cya Uganda. So twihuse cyane rero kuri uyu mugabo Muhozi Kainerugaba hari ibintu byinshi bivugwa ko byaba ari byo byamuzanye i Kigali. Icya mbere kiri mu bivugwa cyane harimo kuba uyu mugabo amakuru ahari agaragaza neza ko yaba yaje mu ruzinduko rw'akazi ariko rugamije gushakira igisubizo kirambye ubutegetsi bwa ubufatanye mu bya gisirikare hagati ya RDF ndetse na UPDF. Hanyuma ubwo bufatanye bukaba busobanuye ko ngo bagomba gufatanya kugezaho uzaba ateye Uganda agomba kwitaba icyarimwe ateye n'u Rwanda, hanyuma uteye u Rwanda nawe icyarimwe akaba ateye igihugu cya Uganda. Ibi rero abibaza uko byaba bimeze, ni ukuvuga ngo ni ugutabarana mu bya gisirikare kandi mu nzira izo arizo zose hakoresheje uburyo ubwo ari bwo bwose. Watera Uganda ingabo z'u Rwanda zigatabara, waratera u Rwanda iza Uganda zikaba zatabara. Iki ni ikintu gikomeye cyane. Mvuze iki ngiki muri byinshi bigomba kuganirwa wenda tutaramenya, ariko nituvuga mu birebana no gutabarana binyuze muri izi nzira muze kumva kuko aya masezerano yenda gusa neza n'ay'u Rwanda ruheruka kugirana n'igihugu cya Ethiopia. Ethiopia nacyo ni ikindi gihugu giherutse kuba umufatanyabikorwa w'u Rwanda hagamijwe ku nyungu z'impande zombi. Ubwo ni ukuvuga ngo u Rwanda na Ethiopia nabyo bisinyanya amasezerano yo gutabarana mu bya gisirikare, uteye Ethiopia akabateye u Rwanda, uteye u Rwanda akabateye Ethiopia. Ibi byose ni ibyasinyanywe mu minsi ishize. So amakuru rero ahari Muhozi Kainerugaba ni ibyo ngibyo ahanini byamuzanye, ariko ubwo mu gihe hataragira ibindi bimenyekana, kuko ni umugabo ugomba kugirana ibiganiro na perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'aba bayobozi, harimo n'uwamwakiriye, yakiriwe n'umugaba mukuru mugenzi we wo mu ngabo z'u Rwanda. Ubwo rero byose turabitegereza turebe ikiraza kuvamo, gusa igihari ni ibirebana n'imikoranire mu bya gisirikare ndetse no kurushaho kunoza umubano w'ibihugu byombi ukarenga ukomeze uyu munsi. Mbere ko nsubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gato cyane, reka munyemere twerekeze mu karere ka Nyanza, mu murenge wa Muyira, hari mu karere ka Nyanza, aho bivuga ko inkuru n'umusore bakomataniye ku mugezi biviramo umwe kwitaba Imana. Urupfu rutunguranye rwabereye mu karere ka Nyanza muri uyu murenge wa Muyira mu kagari ka Mugina, ni mu mudugudu wa Karirisi ko mbona bahita. Abatuye muri kariya gace babwiye igitangazamakuru Umuseke ko umukobwa witwa Muteteri Piorine w'imyaka 29 ukomoka mu karere ka Nyanza, umurenge wa Kyazo, mu kagari ka Cyotamakara, mu mudugudu wa Kankima, yagiye kuvoma. Ageze ku mugezi ahurirayo n'umusore witwa Biyunza Sigisper Bahimba Jonas uri mu kigero cy'imyaka 18. Bari naho barwanira birumvikana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo SP Emmanuel Habiyaremye yabwiye Umuseke ko uyu musore yarwanye na Muteteri Piorine bapfuye amazi, ari byo bita gukomatana, maze Bayinza amufata mu ijosi amukubita umugeri wo mu rubavu, ahita yikubita hasi ahita apfa. Nuko inkuru yagenze.
SP Emmanuel Habiyaremye yongeyeho ko iperereza rigikomeje. Ati iperereza ryatangiye, Buyinza ukekwaho kwica uriya mukobwa yafashwe, hagiye gukurikizwa amategeko. Abatuye hariya babwiye igitangazamakuru ko Buyinza akekwaho kwica uyu muteteri yatawe muri yombi, ndetse umurambo wa nyakwigendera ukaba wajyanwe ku bitaro bya Nyanza ngo ukorerwe isuzuma. Ririya vomo barwaniyeho rihuriweho n'imidugudu ya Karirisi, akagari ka Mugina mu murenge n'undi wa Muyira, ndetse na Kankima aho ni mu kagari ka Cyotamakara mu murenge wa Ntwazo. Polisi yihanganishije umuryango n'inshuti za nyakwigendera, isaba abaturage niba bagize aho batumvikana, isaba abaturage ati niba bagize aho batumvikana hagati yabo ku mpamvu iyo ari yo yose, bajya bamenyesha inzego kugira ngo amategeko akurikizwe, ariko hakumirwe icyaha. Ngahe nguko rero ni inkuru itugezeho mu kanya, turavuga dutereka tuyitambikemo nayo mwumve uko buri kimwe ku kindi bikomeza kugenda byitwara. Ibi byabaye ku munsi w'ejo hari tariki ya 20, ubwo muteteri Imana imuhe iruhuko ridashira, ubwo urwo rwari rwageze nta kundi, bihangane. So reka twisubirire mu baturanyi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Dusanzwe tugaruka kuri byinshi bitandukanye mu bihavugirwa, naho mbahe update z'ibihari ndetse binakomeje kuvugwa. Uyu ni umunsi wa kabiri M23 yigaruriye wa Rikare. Rikare ni igice gikungahaye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Icyakora kugeza uyu munsi wa none biragaragara ko byarahagaze ubucukuzi bw'ibyo birombe bisa nkaho byagiye bihagarara ku mpamvu zigiye zitandukanye, harimo inyamukuru n'iz'umutekano. Muri rusange turi ku munsi wa kabiri rero. Mbere yuko ngira ikintu mvuga, murabyibuka ko biriya bice by'umwihariko ni Warikare niyo teritwari nini mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, ariko ahanini ikaba igizwe n'amashyamba kandi manini cyane muri amashyamba ya Kongo birumvikana. So hari amakuru twamenye rero, igihugu cy'Ububiligi, igihugu cya Canada ndetse n'ibindi bihugu byose bifite ibirombe hariya, amakuru aranugwanugwa ko bigiye guhereza drone, hari n'izamaze kuba zigera muri Kongo zo gufasha igisirikare cy'igihugu kurwanya M23 AFC. Ni nyuma yuko M23 yigaruriye Walikare centre nta mirwano ibayeho, kuko abasirikare bari bayirimo bayicungiye umutekano, bivuga ko bahungiye ahitwa Kisangani ni mu ntara ya Chopo, kandi M23 naho ikaba iri kwerekezayo. Hari kwibazwa rero uko ibi birombe biraza kugenda mu gihe M23 cyafite, ndetse kandi yaba yavanye n'abacukuraga ayo mabuye y'agaciro kabibahagaritse. Ubwo rero birumvikana ko bira bihugu abasanzwe bakoresha bya bindi byose birimo ibi bikoresho bya electronique ndetse n'ibindi bitandukanye mu mabuye avuye muri Kongo, bashobora kugerwaho ingaruka zikomeye cyane no kubura amabuye y'agaciro mu gihe baba batarizigamiye bategereje aturuka muri Kongo. Nicyo gihugu cya mbere ku isi mu kugira amabuye y'agaciro menshi kurusha, cyangwa se kugira ubutunzi bufite agaciro kari hejuru cyane ugereranyije n'ibindi bihugu byose mu isi. So ngira ngo rero nuko nguko byitwaye hariya muri Warikare. Mu gitondo cya none bivuga ko hari ibice byazinutsemo amasasu muri teritwari ya Warikare, even na Rubero. Ubwo turacyakomeza gutohoza kugira ngo twumve uko bimeze naho biri kugana, ariko kugeza amagingo ya biragaragara ko amazi ntago akiri yayandi nkuko bigenda bigaragara. Ubwo byose reka tubitegereze. Izi drone ziraza gukora iki? Izamudahusha, ariko ziratwibutsa neza umunsi Ubushinwa buhereza CHK Telekongo. Izi nazo zaraje zirarasa zica abaturage, ariko kuri inshuro ubwo nuko byose bikomeje kwitwara. Dusoreze ku nkuru ivuga ko umunyabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ubwo Nironi yatangaje ko ashima ubuhuza bwa Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani mu biganiro bigamije amahoro byahuje abaperezida b'ibihugu byombi yaba Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Emir wa Qatar tariki 18 Werurwe 2025 i Doha muri Qatar yahuje perezida w'u Rwanda Paul Kagame na perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu biganiro bigamije
guhosha umwuka mubi umaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Ni ibiganiro byabaye bigaruka ku mutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no kureba uko imirwano hagati y'inyeshyamba za M23 na leta ya Kongo yahagarara. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko ari ingenzi kuba abayobozi bombi barahuye bakaganira. Antonio Guterres kandi yakomoje ku kuba ari ngombwa kuba umwanzuro wafashwe mu nama yahuje SADC na EAC tariki ya 8 Gashyantare 2025 yashyirwa mu bikorwa. Ni umwanzuro ujyanye no kuba impande zombi zihanganye zahagarika imirwano. Ubwo abakuru b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Kongo bahuraga ngo bakemure umwuka mubi uhari n'ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo, hari hateganyijwe ibiganiro hagati ya AFC M23 ndetse na leta ya Kongo, ariko ntibyakunda kuko bamwe mu bagize uyu mutwe bari bashyiriweho ibihano n'ubumwe bw'i Burayi. Icyakora guverinoma ya Angola nk'umuhuza muri biganiro yatangaje ko iri gukora ibishoboka byose ngo yihuze mu biganiro umutwe twaje intwaro wa M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Angola nyuma yaho ibyo biganiro bisubitswe yatangaje ko mu bubasha bwayo nk'umuhuza ikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo iyi nama ibe vuba, ishimangira ko kandi ibiganiro ari byo byonyine byazana amahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ahangaha bahise banafata icyemezo cyo kongera gusubukura inzira y'ibiganiro bigamije kuba byagira icyo bifasha ubutegetsi bw'Kinshasa. Ni inzira kandi na Katari yongeye gushyiramo akabaraga cyane ko yisihereza ubutumwa M23 AFC bubatumira muri Katari i Doha mu biganiro bigamije gushakira umuti ikibazo cy'umutekano kimaze imyaka itari mike mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ese bwo baraza kuganira ibiki? Ibyo byose reka tubitegereze. Nabaherezaga update z'igitondo. Niba utarakora kuri iyo link iraho hepfo, byagorana ko uzongera kubona video y'ibibera muri Kongo, ariko nimba warayikozeho ukaba uri muri WhatsApp group birashoboka cyane. Ntekereza ko amakuru muba muyafite menshi tuba twagiye tubasangiza. Reka rero ubwo tubashimire, tunabararikire gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Hagati aho gahunda zacu zo zirakomeje, nimucikwe cyangwa se ngo mujye kure, kuko tubafitiye amakuru n'ubundi turaza gukomeza kugenda tubagezaho no mu bihe bitandukanye.